ngingin dari kecil yang ngomong diusimat apa lagi diusimat tahu sistem kebal pulang imban public question mark what is this kayak kamu ini kayak udah ya kayak kamu toh bangi kuat maksud tiga keseluruhan kau ini kayak mau ngapain ada Naga State Executive Committee bapher ubami bapersha dei tang uwe pada dei ba Edelbert nongro kitu kiwe ki bayadon mental langbat I napdeng jungki kidon ibaya majority hi kidai kiba do yak tiket bakumno uwe pat UMLA upher kat na kiwe pat MLA harbe dei ba tenterkam yakan ni MLA scheme nalo kata pai ba akwa ban ya thu ya kan kini kejing pinthut ya ka party kamdai ka petang menta nando pengile ya ka MP election kamdai ni na kaliang ke state executive committee na kaliang ke state election committee ni don ka way karai kata kalong bangin kersan bangin penjeng dari Dr. Ricky H. Sengkon Henry hakatu ka poru don pading ju hibri ubak question wa keli ya kajing long kertong jong ya kajing jit jong kepati ya I Dr. Ricky H. Sengkon Henry haba kabiyadai bat ka jingra ya kibil I private member bill what has assembly ru non kiwe ki MLA langut ki MLA ki jung swabakin le assembly kiri konsol kiri keren but kada don hiru kajing tha naga state executive committee bayi ki no ki new ki issue banra dei mentip langka SSC nang bangin embu ya ke SSC ha kajing dum ndai don part UMLA jum uba leche assembly claim tip ya ke ai ke ba unra assembly ka ba ki wei part ki MLA kim tip but ke bun kibil ki ba ura assembly kilong apa kiba persyawa ru wat ya kanong rim jong parti baik kastan jong parti ru te kani ka pendengo wat di MLA ki jong ni badan assembly te pi mensha pelayo itu ka kubor ba ong ba ki syai marwai uba arit Edelbert kimi kubor tu ni kinong yalam ka don NPP kila tip lepa ya kan Swaban mi itu video kala dapet kila ai lepa ke kubor haki kot kubor haki cingalang pai ba jong ki kala keren lepa ya taka singnya pai jong ke BPP bayar ke tiket jong ke BPP asurai the president kala keno pergi pun ki keno debat kawi ban ai ke information sa ke NPP kiba ai ke information kiba feed ya ke information ya ki nong yalam jong ke NPP ya ke biadai bat ke internal matter ya kampo ieng jong ke BPP di hang ini koi ku masih keren hang ini andai penlap hang ini kelong ba di baru Edelbert di lum lalang ya kini kuwei pat badu ke bati kepada don kata jinya subuit hapedeng di baru Edelbert bati di badu kepat di tiket yang jongi ngim kwa banyak perang ngim kwa banyak pai ngi Aisyah nilai hadin bakalami ha kini ki ya menen mo kalami menen kalami akatu ke trailer jog tu social media ngim ban sesu ban ha ban mi smart ban itu ya kerja ba di sisa ben sufi om tang yo president dari parti Barok Kawai kamdai ke jingpan sisa kedai ke jingpan jing ong yang itu pan ma bapila bakla kata kating ong itu pan ma bapila bakla ti kai ke paki kuat kalong bangin mi seperti bangin pan ma publicly bangin ong sorry ngela bakla ipide karena figure substance but ka underlining spirit jaga city kalau mai tangap kamdai banong bangim tere bani kendu nginnya kendu hendai ban suong no bangbu ada katari kerentang jongi banong hidai bani kendu baik katat tarik baik dat dit deh anu pi along ko pen up da kadag karma kerentang te kalau ngaba ini mesona pediang kat hendai wat katar ngo pi wat apa dengan jingun kambu bang mana di Dr. Ricky ialah persang hendai i
ngamtip balik bakim tere kawi kalong ba ila ong ba isarki ban yakendo Henry kim tere kiang ba ngimla ban kendo is too late dengan tip ya kata di ladakat ujian sekatri jong ke parti kim tere ban yakendo kum si benta kum la ban ong kum sin jam baningkong ha kajing isya Manwan ra ya kata kajingnya sungtu jengbut. Hendai ladakat dia ujian sekatri jeng parti. Belong ru MP naga parti. Ladakim sengap te kalau ngebaik thang. Bagai jait menteri ujung gigi ong gi pai ba mo. Bagai bayar pai. Nim kuat ban pai. Ni kuat ban sop span. Ni kuat ban Aisyah ya kata. Hadu mentakas ngiru. Ngingin om simhi ngimpat rahi ban sim ni kono senja ban ong ban be ni yaki nampak ba kajing temu ujung gigi kalong ba. Ngin ya pentel ngin ya terilang namar kathong gojongi galong ban penimpat ban penhapat ban pen keladur ya kabrinyo trap ya jelah jongi paro ko tak ada kathong gojongi kay ke bangi yo I hari ni MDC galong ba penyekren kum iba Edelbert ila question jingi labo jingi ni natuk bas chon stang campaign te Henry ikhami shu aka meeting ru is ngap dai Henry ka party ke ya chakman ada ki sidon ke jingsania ya ki bedon ki ba ke information mo bat ke NPP te kila bendon ru ke jingya dai ke bajan ngimla mentip namar ku menshua kum penlap akat ko first time ni ki kot khobor ba ibarat Edelbert menshua idon langhin bat ke NPP bat ke MDA government te madu balak mentip yang kata yo kala nomor VI bagi NPP ke persang taman yo lu di KMLA no VI ka warga kongres dan kliap lama ke PDF ka kliap lama di madu mentip ya ke parti jongi ru yo ki persang yang kata ngima mentip hendai ke bangasut hu I kalong baki pai bai ki kersan ya ka voice of the people party ki kersannya ya ka leadership party